I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da napravite Game Pass u Please Donate na Robloxu. Kako možete dobijati Robuxe, kako vam ljudi mogu donirati Robuxe, saznaćete u ovom klipu. Tako da prije početka klipa obavezno ostavite like, bacite subscribe i uključite zvono da ne biste propustili nešto slično. Prvo što treba da uradite je da otvorite Roblox aplikaciju na vašem mobitelu kao ja i to će izgledati ovako. Isti je princip i za Android telefone i iPhone, tako da pricnite ovdje ove tri tačke u desnom ćošku, idite ovdje na Create, idite ovdje na Dashboard i prebači vas kao što je kod mene u Creations i treba dole da imate svoj place kao što sam ja dobio od Robloxa besplatno. Pricnite na vaš place i treba da vam to izgleda ovako kao kod mene na vašem mobitelu, zatim pricnite ovdje tri tačke u lijevom ćošku i vidjet ćete dole gdje je monetization, piše vam ovdje Passes, pricnite na Passes. I kao što vidite ja nemam ni jedan pass, idite ovdje na Create Pass. Kada kreirate pass, ljudi će vam moći tako donirati Robuxe. Ovdje stavite sliku koju vi želite, stavite ovdje ime koje vi želite vašeg passa i prijeđite dole na opis. Kada ste to uradili kao ja, idite ovdje na Create Pass. Kada ste kreirali pass kao ja, to će izgledati ovako, ali vidite da piše off sale, što znači nije na prodaj i neće biti dostupan u Please Donate. Pricnite ovdje na off sale passes i otvorit će vam vaš pass koji ste kreirali, zatim pricnite na ove tri tačke u lijevom ćošku, tri crtice, idite ovdje na sales. Potrebno je da stavite ovdje čekirano item for sale i da napišete koliko je Robuxa. Kao što vidite, Roblox će uzimat mali cut, to je znači 30%, tako da ljudi to je to, idite ovdje na save. I kada se opet vratite na vaš pass i uđete ovdje u passes, kao što sam vam već pokazao, vidjet ćete da je naš novi pass aktivan i košta 187 Robuxa. Sljedeće što je potrebno je da uđete u Please Donate i da uzmete vaš štand. I evo nas braćo, kao što vidite u Robloxu, sve što treba da uradite da nađete slobodan štand i da priđete njemu. I da uzmete taj štand, priđite vašem štandu i idite ovdje stand claim. Držite znači dok claimate štand i evo ga braćo, kao što vidite naš štand je aktivan. Imamo naših 187 Robuxa dostupno. Kao što vidite braćo, naš Please Donate štand je aktivan, tako da braćo moja uživajte. Ako budete imali još pitanja kako da dobijete besplatno drugi dizajn štanda, pišite u komentare, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braćo.